Sibingele konke amagumbi amanomhlaba sisithi mabaphile abantu. Ngingasoze ngande ngamazwi, ngifuna ukuthi ngiqondise okubili okuthathu. Mangabe usukuma usiya emuntwini wesintu, usuka usukuma vele uney'nkinga zakho osuke ubhekana nazo mhlobo wami. Ingakho-ke usuka usiyalungisisa iy'nkinga zakho. Sithi sinjalo-ke siyilabo bantu abalungisa iy'nkinga zomuntu. And then inkinga yomuntu, bantu bakithi, into engifuna liyizwisise, siyayilwa ukuze siyinqobe. Kuthi mase siyilwile sesiyinqobile sesenza-ke leyo nto osuka uyilandile uzoyidinga kithi. Kodwa-ke ngemva kokubona usukuma phela, zazi wena ukubona inhloboni yomuntu, uzihloniphe futhi ukuthi usiyahlonipha nalapho oya khona, uzolubona usizo uzoluthola. Into olibulayo ukuthi umuntu usuka esezodinga usizo ngoba vele elambile, eshiye ekhishini lakhe noma emzini wakhe kungenalutho. Usezofuna yena ukubona asisebenzise ngalolu hlobo yena afuna ngalo. Asisebenzi ngaleyo ndlela bantu bakithi yokuthi wena kukhona into yokuthi ngoba usuke vele ekhaya kungenakudla sufuna ukuthi sikwenzele ukudla kube khona same time. Okwenze wangabi nokudla emzini wakho yilokho ukuthi ngoba vele unezinkinga eziyizo ezivala izinhlanhla zakho ezibuye zivale izimali. Mangabe usiyadinga usizo, zimisele, uzazi ukuthi ufunani. Ngisitsho lokho ngesizathu sokuthi abanye abantu ligcina lithatha ezinye izinto ezingamelanga lizithathe. Uzithola unenkinga yempilo yakho ngoba ufike wena wathatha into ngenhliziyo, isiyakunikeza inkinga, uthola mhlawumbe into esikubulalela umndeni. Kukathi-ke sinezinto thina esingafuniyo ukuthi silinikeze zona noma ngabe sinazo, kodwa-ke ngokubana usuka phansi usebenzela umndeni wakho, ufanele uzwisise, uzi-understand-e wena ukuthi ufuna ukulungisani, ufuna ukulungisela umndeni wakho yini into oyifunayo for umndeni wakho. Yizo izinto bantu bakithi elifanele lizizwisise zona lezo. Ngemva kokubana usukuma usiye emuntwini osokuyisho ukuthi usuzogcina usumfaka i-pressure ngezinkinga zakho wena onazo. Thola ukuthi usuke ebantwini abayi-5 noma abayi-6 uzama udinga usizo ungalutholi. Kodwa ngoba-ke mase ufike kithi thina sikunikeza usizo uluthole, usufuna ukuthi ngoba sikuzwisisa, sihlonipha umsebenzi wethu wesintu, usufuna sisebenze ngendlela yakho wena oyifunayo. And enye into, uthole futhi kunabantu phambi kwakho kade besizwa. Angeke ngiyeqe labo bantu bavele basiza bese ngizokwenzela wena. Kufanele ngihambe ngelayini ngiyenzela abantu bonke obathole bephambi kwakho, ngisebenze ngesikhathi sami ngangendlela enginikeze ngayo. Angisebenzi ngomcabango mina ngishena, angisebenzi ngokucabanga kwakho ukuthi wena ufuna ukucabanga ukuthi usebenzele ngalolu hlobo. Mangabe ufuna ukucabanga usetshenzela ngalolo hlobo, ngicela uhlale phansi uzisize ngoba uyakwazi ukuzisiza wena. Nginalo ithemba lomyalezo ufikile ebantwini. Engidlozi kulokhu 0832066954. Mangabe ufuna usizo, uyagula, phathekile enyameni nasegazini, izinto zakho azihambi kahle, isimo sakho sezimali asihambi kahle, isimo sasemsebenzini asihambi kahle, xhumana nami ngizokunikeza usizo. Kodwa-ke angifuni umuntu ongiphuthumayo mangabe ngisenzela umuntu into yakhe, ngifuna ukuyenza ngiyayiphahlela into yomuntu, ngizwe ukuthi ihloso lifunani, ngikwenze lokho abasuke bengitshela khona. Yikho ngisisho ngithi mangabe ufuna ukulungiselwa esimeni sezimali, uthumele isithombe sakho, uthumele ama-bank details wakho, uthumele yonke into le enziwa ngiyifuna. Yingoba ngiyabe ngifuna ukuthi ngiyosebenza isithombe, ngihamba ngisigeze, ngibuye ngishweleze, ngibuze amadlozi ukuthi ingabe yini into engafanele ngimenzele yona umuntu, izinto zakhe mazingahambi. Akhuluma nami amadlozi, izinto ngizilungise, zihambe ngaleyo ndlela amadlozi angitshela ngakhona. Ingakho-ke bantu bakithi ikhona imali esheshayo ilokho ku-special 2000, 3 days, 3.5
overnight. Kusasene-special sisasekhona abantu bakithi, sizoze siphele ngomhla ka-2 August, i-special semali esheshayo. Ngiyayenza ngalolu hlobo engikwenzela ngakhona, ngithumela isithombe sakho, uthumela ama-bank details, uthumela inkanyiso, sihambe sisebenze mhlobo wami, sikusize. Sisebenzisa imithi bantu bakithi. Uma ngabe sisenza lezi zinto, akusiko ukuthi siyahlala kuphela kuzenzakalele, siyasebenza ubusuku nemini ukuze izinto zomuntu zihambe. Angiphonge uhlala kuphela, nalapho uma ubuya kimi ngibe ngunikeze izinto, thatha lezi zinto uhambe uyosebenzisa. Ingoba idlozi lisuka lishilo ukuba ngikunikeze lezo zinto uzisebenzise wena, ngoba angenzi ngokuthanda kwami, angenzi ngokuthanda komuntu. Angeke ukuthi uma ngabe ufikile ngiyakunikeza izinto, hayi mina bengafuni umuthi, bengifuna vele ungiyenzele lezi zinto zihambe. Ngokuba ngisho lezi idlozi la nje lo muntu ufanele umnikezeni ukuze izinto zakhe zihambe zivuleke. Kade edinga usizo kodwa engalutholi, manje umenzele u-1 no-2 no-3 ukuze izinto zakhe zihambe kahle. Uma ngabe ufuna umuthi wokugeza, okususa isinyama, usuka ufunane-ke ngoba uyakwazi ukuzisiza, zisize phela uhleli lapho ohleli khona. Ngokuba mina uma ngunikeza izinto, hambe esebenzisa lo muthi ukuze izinto zakho zivuleke. Idlozi lisuka lintshela ukubona kumele ngikwenzelene. Uma ngabe ngithelwe ngithanda ihambise emfuleni, akukhathalekile ukuthi ngoba uzodinga le mali esheshayo. Uma idlozi likhulumela ngithathe ngihambise emfuleni ngiyokugeza ukuze ukwazi ukuyithola leyo mali, yikho lokho engikwenzayo. Uma abanye bengitshela khona, abangitshela khona, ngiyenza lokho abangitshela khona ukuze ukwazi ukusizakala. Abantu bafanele bakuzwisise khona lokho esintwini bantu bakithi, sisebenza isintu, mina isintu sasemandulo. And okulandelayo uma ngabe inyanga ingekho, if the moon is dark, ngibona abanye abantu abazwisisi phela uma ngithi inyanga uma ingekho, if the moon is dark, uma inyanga idlulelwe, mina angisebenzi, ngiyabeka zonke izinto phansi. Nami ngintsha angikwazi ukusebenzisa wami umuthi engisuka ngiwusebenzisa phezulu nakwempilo yami uma ngabe inyanga imnyama. Ngisebenza isintu sakudala mina. Ungathi noma ngabe mhlawumbe ngithi ngisebenza umsebenzi wakho, kuvela isifo emdenini, mina ngibeka konke phansi, ngiyazila ngoba ngisebenza isintu sasemandulo. Yikho ubona izinto zabantu ngizenza zihambe ngoba ngilokhu angilandela imvelaphi yami. Lapho kumele ngizile khona ngiyazila, ngiyayeka yonke into. Uma ngabe kunenkinga, ngiyayeka yonke into, nami ngilungise yami inkinga engisuke ngibhekana namadlozi amasuka engitshela wona. Lizwisise-ke abantu bakithi, ngisasho ngithi ofuna imali esheshayo ungu-2000 inkanyiso, especially 3 days, 3.5 overnight. Isasa special sizoze siphele mhla ka-2 August. 0832066954. Ngifuna umuntu ozaziyo, ozizwisisayo, umuntu ozwisisa isintu, umuntu osekhulile ngokomqondo, okwaziyo into oyifunayo, hhayi umuntu oyenza injwabethi. Angifuni mina umuntu obuya ngenza bethi, angifuni mina umuntu obuye engiphuthuma. Umuntu ufanele angilinde, alandele mina indlela engimtshela ngayo ukuthi kumele kwenziweni. Uma ngabe kumele nginikeze umuntu wokufutha 3 days, ngiyakunikeza umuntu wokufutha 3 days. Uma ngabe kumele nginikeze umuntu wokugeza 3 days, uma besisho ukuthi nginikeze ukuze izinto zakho zivuleke zisebenze, ngiyenza lokho abangitshela khona. Angicatshangelwa ngumuntu ukuthi ngifanele ngimenzeleni, angizicabangeli nami ukuthi umuntu ngifanele ngimenzeleni. Nginesikhathi sokusebenza. Uma ngabe ngisebenza ngiyajula, ifoni ngiyayishiya le ekudeni. Ngisasho nasebantwini ngithi umuntu makafone kanye, ngizobuya kuye. Umuntu makafake u-WhatsApp owodwa, ngizobuya kuye. Umuntu makazi ukuthi ngeSunday vele angisebenzi, strictly angisebenzi Sunday. Umuntu makazi ukuthi ngiqale ukusebenza ngo-9 ekuseni, ngigcine kubamba amafoni ngo-6 ntambama. Ngoba after 6 ntambama sengiqale ukwenza imisebenzi, ngihlala phansi ngenza imisebenzi yabantu. Uyasetshenzela ukuze izinto zakho zibe khona. Awuthi uma ushiya inkanyiso yakho vele ngempela ngihlale kuphela ngento kuzosenzakalela. Ngiyasebenza, yikho ngifuna amagama akho, ngifuna isithombe sakho, yonke lento engisuka ngiyifuna kuwe unginikeze yona ngoba ngisebenzela phezulu kwayo. Angihlali kuphela kuzosenzakalela. Wena ngolindayo, mina ngiyasebenza. So mangabe mhlawumbe uthola ukuthi ubhorakele, usufuna ukuzobhorakalela kimi, ngicela abantu bakithi likushiye lokho ngoba kuyamosha izinto zomsebenzi wethu. Siyenza umsebenzi ngendlela elungile. Yikho nisithi philani konke amagumbi amanomhlaba abantu bakithi. Ngiyalithanda, ngiyalihlonipha,
nami ngizihlonipha njalo ngisithi niphile lingakhohlwa ukulandela isintu, asivuselele amasiko ethu ukuze izinto zethu zihambe kahle. Bese ngibuya futhi kunabanye abantu othola ukuthi umuntu ufuna uhambe eyothwala, kodwa-ke uma ngabe simtshela ukuthi wena ufuna ukwamukeliswa into eyivele ikhona ngakini. Uma ngabe usikwamukelisa into eyivele ikhona ngakini, ungakhaleli ukuthi uzinikezwe ezinye izinto kuqalwe phansi, ngoba umosha leya nto ayishiyelwa ngoyihlomkhulu. Abanye abantu bashiyelwa izimfihlakalo ngoyisemkhulu nogogo wabo, kodwa abafuni ukuzisebenzisa lezo zinto, bafuna ukuqala eyabo impilo phansi, okwenza izinto zabo zijike zingasabahambeli kahle ngendlela yokuthi bayala lokho abakushiyelwayo. Angeke ugogo wakho athi mina nami ngushiyela nasi inaliti noma nasi ngushiyela ukhomane lolu lusebenzise kanje nakanje nakanje izinto zakho zihambe kahle. Susithi wena ukhomane lolu ngolubuthakathi, kodwa wakubona luphumelelisa ugogo wakho. Lusebenzise njengomuntu okwaziyo ukuluvuselela uma lungasaphakami, akuvusele lona ulisebenzise ngaleyo ndlela. Ungathi wena usushiya lokho akunikezwayo usuyafuna ukuqala kwakho, limoshela impilo nina bantu bakithi. Nginalo ithemba abantu bayangizwisisa, likulandeleni lokho. Ngibonge kwabazwisisayo wonke amagumbi amanamhlaba. Sasebhizi bantu bakithi, nenyoka ehlanza imali ngiyayakha. Nginalo ithemba abantu bazwile, inyoka ehlanza imali ngiyayakha. Uma ngabe uyifuna, ngifuna umuntu okhulileyo, angifuni ingane lapho, ngifuna umuntu okhulileyo, ngifuna inyoka ehlanza imali, inyoka ephalaza imali. Ikhona ngekhanda bantu bakithi. Akhona amadoda amabili omcebo, inkanyiso engu-5,000, uyakuzwalanda, ngiyawabolekisa, uhambe wasebenzisa, after 3 months uyawaletha. Abantu bakithi, nginalo ithemba bangizwa kahle. Zikhona izinto engizibolekisayo engithi thatha lokho uyosebenzisa ubusukuletha nama unempumelelo yakho. Ungabaleki nento yami ngoba isuke ingasiyo yakho, izothi ngokuya kwe-3 months futhi isizihlalela. Ngoba ngizocabanga ukuthi ngoba nakho iyangikhiqizela imali, sengizohlala naye. Ungahlali nayo, uyilethe. Leyo nkanyiso esiyivumelanayo 5,000 uyawathatha, each and every month uyambhadala 20,000. Abantu nginalithemba bangizwisisa kahle. UDlozi khulukhulumayo 083 20 66 954. Asibonge konke amagumbi amanamhlaba, sithi abantu mabaphile.